Assam government pen Karbi Akhayalong Kachera block. Kachar hi Hireng Wangreng Alun Kilun Seke Kethan Rasinja Song Agrobapan. Chief Minister Best Community Action Award Anong E Kapajerpon. Hireng Wangreng mate Kachar hi adun lake Karbi Akhayalong Hapur Kimo pen Pini Arni anta isi Kethedung Aporomason si Nanchemalo. Bon ka Jesemet ilitum awe kimi atum labang swajutang arot kekroy kachinia pai ing arvengason si Theklong. La sipir theru retik Karbia khayache thedutik Hireng Wangreng Kachar hialun kapareng ver Japan mathasi arta o muchot suarlotum surihini rakrehini ningkan chingrum si Rasinja Songpu mahang patheksi dilaje birlalong saihem kimpono lason si ningke hang Kachar hialun kilun jatumapan seke bate training setame piponbom wangbomlo la si Assam government pen Rasinja Songatum Karbia khayapan saike meke claim pipu Theklong si Chief Minister Best Community Action Award Anong E Kipi Japan Pinichiti ni Pai Kretrok Bhomtarni Karbi Anglong Deputy Commissioner Amethang Chithor Plutsi Dilaje Birlalong Rasinja Asong Office Along An Palesi Nong E Mate Award Rasinja Asong Apan Pajerdam Award Kapajer Ame Along Rasinja Asong Akon Chunbangpi Phulmoti Teronpi Dunmepi Kareng Hansepi Helen Terangpi District Social Welfare Society Malina Terangpi, Deputy Director District Industries and Commerce Khirla Teronpi, District Mohila President Chandra Singh Kro, Karbi Cultural Society Lapen, Project Director Susi Kanta Timungatum Chetong Dunsi, Award Kipiame Ardi Pidun. Nalitum herangke tumta nilitum laso nong ekelong nilitum han kapasitak peluma nitum nang kiji nang churulo ni akrong pe si pini home sarkar lo mate chief minister chief minister best community action award for development 2022 so nong ekenilitum Rasinja Song phansi kangwai lo lasinilitum han pini Rasinja Song asai hemalong deputy commissioner Karbi Anglong wangsi nitum han sonong ina patiglo lasi lasonong eke khaya phan mate jutang aphan ke claim kedang mate kirim kibi laso ajutang kibir vedeji phan Karbia khai long litum ajutang isi intiljir pen mate aporom pen litum kang thur somtin ajutang longta lasi laso jutang Hireng Wangreng ajutang ta ilitum aron barim tum kenang sot pen kirim nangji kirim pon ver nai pirthe ruretik manai ciklo dotik an dotik ilitum na sojutang kapareng verji phan kapor ipon aphan siltum claim ponai la soke claim nilitum sipadu nilitum kasohang kali na pen alang litum non deputy commissioner pen mate government wasam pen nilitum han ke claim kedam nang Theklong si la so anong nilitum hanang pilo pusi nilitum mathalo Rasinja Song claim bang phitum an pen kasi nilitum ningaklong menchoro lo government wasam ake hai Hemanto Biswa Sharma aphan lapen deputy commissioner ilitum lasonong e nitum han lasonong e nang kapajirpo kasi churulo tini bangkuan thanlo lasonong e gipitu la bangke community pupon ilitum han ke asong hoi amen pensin nitum hanang gipilo lasini ilitum Rasinja asong amen masigelong lo la inod bahini president secretary lasone kanilo lasi asong amen pensin nitum hanang giping আজি আমি ৰাইচং আসঙৰ অফিচত আহি যেটো 2022 কাৰণে CM বেষ্ট কমিউনিটি একশ্যন এৱাৰ্ড ফৰ ডেভেলপমেণ্ট সেই এৱাৰ্ডটো তেওঁলোকক হেণ্ড অভাৰ কৰোঁ একচুৱেলি আমি এইটো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে সময়তে দিব লাগিছিল বাট আমি এটা কনক্লুজনত ডিৰাইভ হ'ব পৰা নাছিলোঁ যে কাক এৱাৰ্ডটো দিয়া হ'ব চ' বাট পিছত আমি চিলেকশ্যন কমিটিৰ থ্ৰু দি চিলেক্ট কৰি পেলাই আজি ৰাইচং আসঙক এই এৱাৰ্ডটো আমি হেণ্ড অভাৰ কৰিছোঁ আৰু মই ৰাইচং আসনৰ সকলো বাইদেউসকলক আই মাতৃসকলক মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলোকে কাৰ্বি সংস্কৃতিটো প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে যি ইনিচিয়েটিভ লৈছে সেইটো তেওঁলোকে আগলৈও লৈ যাব আৰু কাৰ্বি সংস্কৃতিটোক আৰু আগুৱাই লৈ যাব ধন্যবাদ এৱাৰ্ডটোত এখন চাৰ্টিফিকেট আৰু 5,000ৰ এক ধনৰাশি দিয়া হয় আৰু এখন চিলেকশ্যন কমিটি থাকে আৰু যেতিয়া কোনো এটা কমিউনিটিয়ে সেই কমিউনিটিটোৰ ৰাইজৰ কাৰণে যদি কিবা ধৰণৰ এটা ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া ৰাইচং আসঙৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কাৰ্বি যিটো সংস্কৃতি আছে সেই সংস্কৃতিটোক বচাই ৰখাত এটা বহুত
ডাঙৰ অৱদান তেওঁলোকে দিয়ে ত' সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক চিলেক্ট কৰা হৈছে